درباره دیالوگا کوردی ل روشاوای کوردستانی کو بریادمکی سرکوزین هرما کوردستان مسعود بارزانی راگهاند هر دما او آماده بون هر دولان سیاسی هم انکسه هم پیاده آماده بون جبو دیالوگا کوردی وک حکومت هرما کوردستانی وک هرما کوردستانی آماده نه پشتوانیا وان بکن درباره به مشاره من میوانه که برای سلیمان اوسو اندام دستا سرکاتیا انکسه انجمن نشمانیا کرد لسوریا لقامشلو دتقل بيتن برس ايفار باش تو بخيرات يجبو كردستان 24 چما ديالوكا كردي لروشاوای كردستان سر ناگريتن سدم چنه ايفار باش طبعا وك ما بهيست قوتنين كاك مسرور بارزاني سروك وزير هرما كردستاني براستی هرتم ما ابگوتن جوان بیستی و هرتم پشتوانن و پشگیرن جه دیالوگا کردی ره و جه لبهاتنا کردا و هر سروک برزانی بخواه پشگیری گرم کر و رعایت آوید بن سرپرشتی آوید ماکاری دو ریکفتن هولیر یک و هولیر دو جی بیشتر بکرا مخابن پشتی گو یعنی دجله دا پشخوا قیده پابندی وان ریکفتنانت بو پشتی وید 2014 داد بین بلکی اتفاقیه دهو که او جی یعنی ریکفتن گله کی گرنگ بو بنسبت جمر جبر کوبانه دبن دسته داعش دبو و بشگری گله کی مزنج سروک برزانیج مراد بود به و لبکش بو هم کوبانه ریزگار بکن و پشمرکه کردستانی دی ترکیه ارشاندن چون بروانی بر کوبانه کرن حتی کوبانه ریزگار کرن جه داعش و داویه گوتن ایمان مکاری خیلی کر و مخلص کرد دب خاطره و هون وک ملت سوریا هون اداره کوبانه و غیری کوبانه باشه مخابن یعنی پشتی ریکفتنا دو که جار ده وقت به پابندی و اتفاقی نبود بو امگله کی دریج نکن یعنی مخابن یعنی او داویه ده بلکی مبادرات فرانسیسی اما وک انجمان ما ترحیب بکر و مگوت چی گله کی پاشه او جی پشگوه کرن هری داوی دبن سرپرشتی امریکا ده و به ضمانات مظلوم سروک قصده و ام یعنی پابندی به مسئله نگهون اتفاق بکن ام نظام تطبیقی بکن مخابن ما گاونی باش آوید او گاوانا اما وقت انجمان پابندی و بون ما نرینک سیاسی هفش بابدور آوا کرد او نرین گلکی باش و گلک بشیدن مثلا وقت نفقرات خودی او شی کرم بله سروک حکومت هرما کوردستان ده چارچوبه آخفتن خدا گوت هر دما هر دولان سیاسی پیاده و انکسه یعنی لحف بکن به هفرا برونن گفتگوین خدس پی بکن ام وک حکومت هرما کوردستان ده پشتوان بین پشتوان دیالوگین وانا بین نها پلانک هیا کو دیگل پیاده برونن دیالوگا کردی دست پی بکت یان تشتک ده روژویدانیه كيكي دلالي ما ديار كرشتري انه اما وك انجمان او هفكيين وديالوكا آغا چه بود بن سرپرشتيا امريكا دي گاوني باش هاتن آويتن لمخابن كنت برانتحاكات ايو پيده بيرابون و پشتی ويجي سفير امريكي يعني دبن سرپرشتيا ويده يعني وقت وثيقة ضمانات هات ام ذكرين دنابوي ومصدوق مخابن پیاده خانه دابر و وثیقه ضمانات حتی ریا ایروجی یعنی چی جارش ما هاتی بگوتی برجواندی ملت ما دیک ریزی دی دیک هلوستا کردی دی بقدر ما دستی هتو ده بولو امریکا ربن ملت خوب پاریتو و ملت ما کیف خوش بی و ترحیب بی بکی مخابن یعنی اف مثلا وقت طرف دن پیاده و پارتی الپیر قنادم بر وقت به نهكرنا ديالوجي او استئناف ديالوجي كاشتي ام دبيسن يعني سفير امريكا يبدو بينن
بمر بحثا ديالوغا كردي ناكل جارك دنا فكر سر ماسا ليش طرف يدن دوزيل وان دكوت ما بهيس طبعا ابدي واتيا جو طرف يدن نعم دي ونحاضر جو جارك دن تفل ديالوغا باشه برای سوسو وإمج آلي خد ام ترعيبه دكم بقولنا سروك مسرود كمسرود اجبر هتم موقف جوان دي هرما كردستاني روكيش روجا خنكرن سدم ورتم قوتي دغور هو لبدو بكن امي بشكل بشور روك برزاني جي وكاك نشيرمان جي وكاك مسرور جي يعني براستي موقف غيرو سروك مسرور جي تاي جي سباسي امجي امير بور يعني هيفي اوان دمد انا كسي هرتم بويش كنا يكريزي يكالوستا كردي مخابن طرفي يعني فناد بربيك انجمان ام سوزيت دملتي خو امي بردوام بند بربانيه بركوزام كردستان سوري بو وقت بما في ملتي ما جيب بيد باشه برای سوسو سروک حکومت ارما کردستان مسعود بارزانی سروک بارزانی همیشه هرتم تکز دکن کو او پشتوانن جبو کردن روشاوای کردستانه لی دنها انجمنان اجتماعیه کرد لسوریا انا کسی هیچ مبادره یک دست پیشخریک هیا یا تازه یا نو جبو لعنه پیده جبو ریوبریا خسر کودا کون دیالوگین کردی جبر وی که دنها دا هم هر کس دزانه کو سوریا ده گهرانکاریین مزنده در باز دبیتن جبو وی که کوچاره نویسا کردان وندانه به بيقومان امجي تكزدك لسر قوتنين كاك مسرور برزاني اما يعني مبادرة سفير امريكي ديفيد براونشتاين بري بتري سالكي وي ومظلوم بهدور امذكرن يعني خالي فيري كفتني ديارن خالي فيري كفتني دبيجي انه طرف يدن هردو طرف فابندن انه جارك دن انتهاكات شيء نابن سوزي ددن دوباره نابن سوزي ددن قوي پابندی او سوزي گبر دانه او انا کسی وی آزاد بچارکی خود کارو خبات خود اما يعني وقت بمبادره ما او اما ام پابندی و مبادره او ريكفتنا او مكان بيجن وثيقه ضمانات اغو ديفيد براونشتاين دوم عبد بهدور ام ذكرن ام امدنش بوي بس بشرط انه طرف دبجبان كرياري وخو بقرن دبجبان انتهاكات عم بقرن بس تيجي ام دبين بردودي ملتي ما بقلكي مسترين شبان يعني وقت باشه برای سوسو شانتا امریکی دنافبرا باشور کردستان و روشاوای کردستان هاتو چوی دیگه هول ددکو ولا هف بکتن داوی هولن امریکا چنه جبو دست بکنا دیالوگا کردی هولي امريكا او بمر تشتكي بحث ناكن البر امريكا بخوغ هاشتي قناعتك انه طرف يدن او ايجو استنجيا داتيني كما دما جلوه درونن بحثات شدكن شاندا امريكي جلوه درونن درباره ديالوگا كردي بحثات شدكن داخوازن وان چنه هيچ دو جارا ام بسفير امريكي نهر رونشتني بحثا ديالوگا كردي نكريه هر ام بحثا وقت بي زحمتي وقت بي ابوري ايجو ملتي متر درباز بي ام بحثا انه ام جي امريكانات فازند بي دبري ما دعم بكي ام بحثا پنابري دكنو اب هجراء اغو چه بوي پنابريا گه چه بوي ام بحثا مثلا خوندني ومدرسه دكن يعني چه انتهاكات يعني مثلا داويه ما برسوسو اگر قوسه كيف دائما هين بحث ناكن قال امريكيا يان امريكي قال وبحث ناكن ام آمدن امريكي گهاشت نوي باوري انه انا كسي آمدي جو نفل ديالوغا كردي ببين غور وثيقه ضمانات اغو ديفيد براونشتاين ومظلوم عبدي ام ذكرني اما ام آمدن طرف يدن جبر بها بيدرب طرف يدن ري وقت بحث دكي وتشتكي بمر بحثناك ام بيتر لسر وقت بانتهاكات تشتغلين طرفيتن شد بيجا برسوسو مرجن بيادي شنا ريفابريا خسر شنا چما او آمدنينه
ji bo diyaloga Kurdî çi dixwazin di baweriya me de tarifê din baweriya wî bi yekrêziyê nayê, baweriya wî bi yekhelwesta Kurdî nayê, baweriya wî bi şeraketê nayê. Em dibên ev sebebê esasî gofxena din ber diyalogê yanî. Ber me teqrîben mebdawî anî bu tiştek nemabûn pêşiya me. Yani netîca wan dît got hindik mayî gavnî biçûk mane got em karibin rêkeftinê vebdûr em zê bikin mexabin enîgê xelê xistin wê dema هەڵبژارتنê serokatiyê gol Amerîka çê ku ji wê çaxê de wek bê sekinan din ev jî em dibêjin sebeb piş PKK yê PKK ne muqtene bi yekrêziyê û yekhelwesta Kurdî û ji ber vî hewî yanî karnî ne baş dikin divê derê de Perez Süleyman Osu endamê desta serokatiya Encûmena Niştmaniya Kurd li Sûriya enekesê li Qamişlo tu digelma wî gelek spas